Koliko je 2 plus 2? 2 plus 2, pa to je u zagradi 1 plus 1 puta plus u drugoj zagradi 1 plus 1 kada se razloži na 1, 1, 1, 1, 1 puta 1, 1 plus 1 puta 1. 7, 7, alulu, 7, 7, 1, 2, 7, 7, alulu, 1, 2, 3. 7, 7, alulu, 7, 7, 1, 2, 7. Glavna stvar kod bureka, otvorite jogurt. Malo prospete, po sebi to nije problem. I ovo, bez ovoga ništa. Kakvi splavovi kurci. Napravite sebi život da vam bude ekstra. Znači ja ti dajem države i ti mi govoriš glavne gradove, okej? Okay? Ko je glavni grad Engleske? Pa, Beograd. Beograd, dobro. Glavni grad Kine? Kinezi. Hapsi njihove što voze preko ograničenja. Kućeš u Božiju mater, kućeš! Ljudi stavili znakove volka ovako slova. Volka, slova i brojevi piše, volko se smije voz. Ono pogašćenje, evo. Profesore, evo pogledajte šta ja umem. Evo.